Joseline tugihura itariki 8 hari icifuzo cyo nari mfite ri gusenga nta kintu mubwiye duhurira ku musozi burya se ego Joseline rero Imana iramukoresha icifuzo nari mfite akimbwira nguko nakijanye aravuga ngo Imana iragikemuye kimara kumanuka umusozi nahise mbona ibimenyetso by'ibyiza haleluya kimara kugera munsi y'umusozi icifuzo nari mfite yambwiye ko Imana igikoze nahise nitaba telefone y'umugisha mbona gikoretse ndavuga ntuyu rero ntuyu Joseline umuntu yamukora iki inshuti amen haleluya noneho Joseline igikurikiyeho mbona turasa mbona urubavu ni rumwe ndavuga ntuyu muntu arimo Imana ndavuga ntuyu muntu wamwisunga tugafatanya kuvuga Imana ibintu byaba byiza Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abaye mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira tukaba turi ku muryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mbarebera abakozi b'Imana batabivanze abahanuzi bahanura Imana ibabwiye ubundi tukavuga Imana yego nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde yego turi murenge wa Cyanika mu karere ka Burera niho ndi kumwe n'abakozi b'Imana reka duhere ku ufite mikoro atwibwire. Amen. Amen. Amazina ni Mukandayisenga Claudine. Ukora iki? Ndo umuhinzi. Oya ntaga haturi mu bide mu murimo w'Imana umurimo ukora. Amen haleluya. Amen. Amazina ni Mukandayisenga Claudine. Yego. Ndasenga ndi umuvuga butumwa. Yego. Amen. Mpera mikoro n'uwo wundi. Amazina amazina ari nuje kugira ngo ubanze umbwiye amazina ni Mukanori Joseline. Yego ukora iki? Ndi umunyamasengesho ndi umuvuga butumwa abantu umuhanuzi. Yego Imana ishimwe reka n'ubundi dusengero ranga Imana itobore mu kiganiro. Yego Mana turagushimye kandi turaguhimbaje abani babaje bawe bagarutse imbere yawe turakwiragije kubera ko ari wowe Mana rekubane natwe utwigaragarize nk'Imana uturinde kirogoya mu izina rya Yesu twirukanye abazimu n'abadayimoni twirukanye imyuka mibi gukora ku mwanzi turakwirukanye ahubwo duhamagaye imbaraga z'ijuru ngo zitugote zituzenguruke kandi Uwiteka Nyiringabo urengere n'umugaragu wawe kugira ngo abane nawe umwigaragarize nk'Imana. Ngakomeza ubane natwe twasame wivugire ibyo turakora tubikoreshwe nawe bigusabye mbyize mu izina rya Yesu amen. Joseline Karame Claudine umuzi kuva ryari? Nta kibazo bifata. Claudine umuzi kuva ryari? Claudine nta gihe kirekire gishize twembi twahuye turi kuvuga Imana. Yego mbona noneho ikigeretseho Mana we Imana ishimwe himbazwe utubonye uza kuba ngo turasa cyane ndavuga ni rero uyu muntu dusa reka mube hafi. Yego ubwo nicyo gitumye twahuye turongera turahura numva mubaye hafi kuko nyine dusa. Yego kubera umuntu musa kibari igitangaza gikomeye ubwo rero turasa no mu bya Kristo turasa ndashima Imana yatugize ubu ariko ku bwacu ntitwari kumenyana. Yego ufite nimero yese? Nimero ye ndayifite. Wayifashe ryari? Uwo munsi niho nayifashe. No so urebye ntago ubona amagara yanyu ari kimwe. Okay amagara yacu ni kimwe kandi hari ibintu bimwe na bimwe iyo witegereje umuntu ukabona muhuriyeho nibyo ngibyo. Nje mbabona twamenye tariki 8 z'ukwezi kwa 12 tariki 18 z'ukwezi kwa 12 urumva. Yego ndareba nisaba abantu ntacyo bapfa uziko nabibabajije. Yego burese twakwanye ikiganiro cye
ubwo rero uyu munsi ngira amahirwe icyo gihe mwe muri kwihuta kuko nari mbatunguye ariko ndavuga uyu munsi kuko nabateguje nshaka ko dukora ikiganiro mwicaranye niko bimeze ku bijyanye n'umwuka wamubonye ute ku bijyanye n'umwuka nabonye ari umuntu uvuga ivugabutumwa yego mbona mu bintu bijyanye no mu ivugabutumwa yego harimo neza yego ariko ntabwo kubwe yabamo ariko Imana niyo umujyanamo. haleluya haleluya amina akantu kakwemeje si wibuka umwibukiraho nakaye buriya hari umuntu uvuga ivugabutumwa ukumva nibyo yego ariko naravuze ngo ibyo ari byo byose kubw'ivugabutumwa avuze rikanankurura kubera ko ngiye umuntu arimo arankurura yego yarankuruye numva aranshize ndavuga ni kabisa reka mwisunge yego kubera ko nanjye nkunda ivugabutumwa cyane ijambo ndarikunda ubwo rero nicyo cyatumye numva arankuruye ndavuga ni mu by'Imana kabisa uyu nguyu nabasha kumwegera mu mpere mikuru Kodi wowe Joseline wamubonye ute umunsi wa mbere mubonana tariki 8 muhuye nawe siko bwa mbere umubonye Joseline nabonye avuga Imana neza nta buryarya Joseline tugihura tariki 8 hari icifuzo cyo nari mfite ri gusenga nta kintu mubwiye duhurira ku musozi burya se ego Joseline rero Imana iramukoresha icifuzo nari mfite akimbwira nguko nakijanye aravuga ngo Imana iragikemuye kimara kumanuka umusozi nahise mbona ibimenyetso by'ibyiza haleluya kimara kugera munsi y'umusozi icifuzo nari mfite yambwiye ko Imana igikoze nahise nitaba telefone y'umugisha mbona gikoretse ndavuga ntuyu rero ntuyu Joseline ntumuntu yamukora iki inshuti amen haleluya noneho Joseline igikurikiyeho mbona turasa mbona urubavu ni rumwe ndavuga ntuyu muntu arimo Imana ndavuga ntuyu muntu wamwisunga tugafatanya kuvuga Imana ibintu byaba byiza niyo mpamvu rero ubona namwisunze turi kuvuga Imana nta buryarya yego gira ijambo rimwe mubwire ijambo rimwe mubwire Imana igukomereza amaboko yego twese hamwe yego Sibisa Joseline mikoro Joseline uri umumama Claudine yacyari umukobwa yego mubwire ibyiza byo kuba umumama ibyiza byo kuba umumama ukorera Imana nta mungenge yego nta basore bari kukubugutanya nta bantu bari kugutesha umutwe ariko iyo uri mu Mana uravuga ati mfite umugabo ubwo navuga ngo umugabo wa mbere nubaha kuri iyi si ni Imana agakurikiraho umugabo wanjye bwite yego nicyo cyiza rero cyo kuba umumama kuba umumama biraryoha iyo ufite umuntu ugukunda biraryoha kandi icya kabiri akaba ari mu gakiza ibyo bintu biraryoha ubwo rero nanjye namwifuriza Imana ikazamuha umugabo uri mu gakiza yego wamenye Imana yego mpega Claudine mikoro ni iki wasaba Joseline ngo ajya gufasha cyo nasaba Joseline ngo aje amfasha nuko ukomeza kumfasha nk'uko abivuze Imana ikazampa umugabo mwiza ukijijwe turaja turafatanya kuvuga Imana ico kintu nakimusaba akakomeza akakimfashamo Imana ikazagikora yego mpera ko Joseline wumva wifuje kuzagira ukorera Imana make hayo mvuga utishaka kuzagira ku rwego runaka burareka nkubwire habaga igihe mbyiyumvishe nkabona nzanaguruka abantu bari kundeba iki nkaguruka nkatutumba mu kirere mbese nazenguruka ndikuguruka yego mba numva mbyiyumvamo ko nzakora icyo gitangaza nkaguruka ukava nk'hano turi cyanika ukagira umusanzu uri kuguruka nkaguruka haleluya Mana ishimwe naguruka tobene staya nkumva naguruka amen kabisa
asa kunyereka icyo wambabariye koko asa kunyereka icyo nimara kubona amababa nzaguruka nsanganire umukunzi wanje nzamuhobera kandi mfite ibyiringiro nimara kubona amababa nzaguruka nimara kubona amababa nzaguruka nsanganire umukunzi wanje nzamuhobera kandi mfite ibyiringiro nimara kubona amababa nzaguruka Mana izaguha amababa ariko kambabwire impamvu mvuze ngo nanaguruka yego amen burusi ko njya mwiyerekwa nkabona ndi kuzenguruka uzi umunyenga ukuguru kuri mwiyerekwa yego uraguruka ukumva ndani wagezeyo ariko numva icyo gitangaza kizaba oya waragurutse umva nkubwiraho nabonye usa n'uri kuguruka yego ejo bundi kuwa gatanu umuntu yarambwiye ngo ashaka ko musengana kuko nta WhatsApp hari urabona arambwira ngo nze nkurebe ndaza mu rugo ndakureba uzi ubwoba nari mfite kuvuga ni Semana umuntu ari muri Australia yakwizeye njye wakuzanye kuri kamera ashaka ko musengera Mana umfashe ibyo bakwifuzaho nyine Imana ibikunyuzeho yego tangije muravuganye icyo nakunze yego ni ijambo wahise umubwira ati bibi iki kintu gutya na gutya urakizi ati icyo kiri mu muryango wacu icyo kikubera ikimenyetso yuko ugiye kuvugana n'Imana yego uraguruka ubuvuye hano mu Rwanda ubugeze Australia ubabwira ibyabo mbona barafashijwe igurukire haleluya Mana ishimwe amen nukuri hari akazuba kenshi rero yego buranije kandi ugomba kujya kwita ku mwana yego reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho na Claudine yansabye ngo ndamusomera yego muhe mikoro ashyira yego amen tugiye kumva ijambo ry'Imana yego ariko tutararyumva reka dusenga Mana turagushimye turaguhimbaje uri umukozi w'umuhanga izina ryawe nirishimwe urebera hose icarimwe urihagije izina ryawe nirihimbazwe wabanye n'abacu wabanye n'ibyacu waturindiye imiryango izina ryawe nirishimwe rero tugiye kumva ijambo ryawe ijambo tugiye kumva ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi ahubwo reka rishinga imizi mu mitima ya izina ryawe rishimwe ijambo tugiye kumva reka risenye byinshi ijambo tugiye kumva reka rireme byinshi Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe ni ku Mana mbisabye nizeye ko urabikora amen haleluya amen reka turebe ijambo ry'Imana turasanga muri Yesaya 51 turahera ku murongo wa 21 Yesaya 51 umurongo wa 21 nuko rero noneho umva ibi yewe urengana ugasinda utanyoye vino umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayiti dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabiranya aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki ntuzongera kukinywaho ukundi ngishize mu biganza by'abakurenganyaga bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka mikoro nyihereze Joseline ubundi mufashwe nanjye mbicecetse amen haleluya amina haleluya amen ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko rero noneho umvibi amen haleluya noneho umvibi hari igihe umaze iminsi ufashe igikombe cy'ibidandabirana yego amena haleluya amina 2025
ugiye gushira ufashe ibikombe by'ibidandabirana. Yego. Amena haleluya. Amina. Ni kenshi wafashe ibikombe bizima biranga ahubwo bagufatisha ibidandabirana. Yego. Amena haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo none humva ibi. Weho uduteza amatwi none humva ibi. Yego. Weho umaze iminsi ufashe igikopu c'ibidandabirana. Haleluya. Amina. Amena haleluya. Amen. Umva none uko Uwiteka kubwiye. Yego. Akwatsa igikopu c'ibidandabirana. aka kanya. Amena haleluya. Tosibo vale. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amina. Umaze iminsi ufashe igikopu c'ibidandabirana. Twagerageje gufata ibikopu bizima biranga. Hari abagufatishije igikopu c'ibidandabirana. Yesu barabifatishije Yesu. Ariko Imana iravuze ngo none humvira. Tosibo vale. Uhereye kuri uyu munsi none humvira ijambo. Aka kanya. Uwiteka kwatsa ibikopu by'ibidandabirana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amena haleluya. Amina. Guva mw'uyu mwaka wa 2025 urangirane n'ibikopu bidandabirana. Imana ishimwe. Uwiteka agiye kuguha igikopu c'umugi. Yego. Amena haleluya. Amina. Hari ibikopu wari ufashe barabikotse bagufatisha ibidandabirana. Yego sha. Amena haleluya. Banyatse igikombe c'umugisha. Amen. Bamfatisha ikibidandabirana. Ariko aka kanya. Ariko iri jambo riravuze. None uhereye uyu munsi. Rambika ibikopu by'ibidandabirana. Aka kanya. Ufata icumi. Aka kanya. Amena haleluya. Tariki 15. Hari abakubwiye ngo ubarara bakugende hejuru. Yego. Hari abazanye amagambo gatumye wubarara bakugenda hejuru. Niko bimeze. Amena haleluya. Amina. Hari umugisha wawe waje bakwaka ibikopu by'ibidandabirana birangira uguye urubarara bakugenda hejuru. Yego. Wamugisha barawufata. Yego. Amena haleluya. Amina. Ariko Imana iravuze ngo aka kanya bagiye kubarara ubagende hejuru. Niko bimeze. Nibubarara n'izina rya Yesu. Bagiye kubarara ubagende hejuru. Niko bimeze. Haleluya. Amina. Amena haleluya. Umva kakana. Ndamenyesha abantu baduteze amatwi. Amen. Nawe hari uwari uri kukugendaho ndetse hari n'uwakubarayeho ariko aka kanya kukubararaho birarangiye ahubwo bagiye kubarara mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igiye gukoresha itegeko muri uyu mwaka tugiye gutangira nabo bubara rubagende hejuru. Amen haleluya. Amina. Ni ijambo ry'Imana ribivuze ntago ari twebwe tubivuze. Amen haleluya. Kubera ko Imana ivuze ngiraje ngiriyiziye ibonye yuko watangiye 2025 wubaraye bari kukugenda hejuru ibonye yuko urushe kubarara ahubwo nawe igiye kuguhagurutsa bubara rubagende hejuru. Amina. Mana ishimwe. Bakubarara hejuru ukabura urubyaro. Bakubarara hejuru umwana wawe akabura ubwenge. Bakubarara hejuru ukambara ubusa. Bakubarara hejuru bakakuvuga. Amena haleluya. Amina. Kubarara hejuru kuri ukwinshi. Amena haleluya. Nawe bakuvuze bagiye kuvugwa n'abandi. Amena haleluya. Amen. Bakubarara hejuru ukava mu nzu yawe ugatana n'umugabo bakamubwira amagambo ukarangira uvuye mu nzu bagutangira nkubarara. Amena haleluya. Haleluya. Ntabwo uri kubyumva. Amena haleluya. Bakubarara hejuru ugahinga ntiweze. Amena haleluya. Birashoboka ko wahinga gukeze ariko uyu mwaka warahinze ntiweze. Hari ibyubaraye mu murima wawe. Imana ishimwe. Hari uwaje kubararira mu murima wawe. Amena haleluya. Bakubarara hejuru wari ugiye kugura itungo bikanga. Bakubarara hejuru ugacuruza bikanga. Amena haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Amina. Amina. Bakubarara hejuru rumukobwa ntushake. Ego we. Birabaga. Amena haleluya.
amina. Ariko ijambo riratubwiye ngo abatwubaraye hejuru natwe umwaka utarashira tugiye kububarara hejuru aka kanya. Amen, haleluya. Ivuza aka kanya. Uzi ko bakubarara hejuru uri umusore ntusohoze. Yego. Ukubaka n'inziga hera hariya ntushaka. Yego. Amen, haleluya. Birabaga kubera ko barangije kugufatisha ibidandabirana ukagenda uri kudandabirana. Amen, haleluya. Kandi utangoye we birabaga ugasinda utangoye. Amen, haleluya. Amen. Bakubarara hejuru inzira zose zigafungwa. Amen, haleluya. Bakubarara hejuru aho unyuze buri mwe wese akakwanga. Yego. Buri mwe wese akakubonaho icangira. Amen, haleluya. Ariko ababigenjeje guco muri uyu mwaka nawe bagiye kubarara ubagende hejuru. Oya nibubarare mu izina rya Yesu. Haleluya. Byose ni ibiki. Hari ibyatumye twubarara abantu batugendaho. Hari ibyatumye twubarara. Hari ibikombe twari dufashe turi kugenda turadandabirana. Amen, haleluya. Ariko Uwiteka aratubwiye mu jambo ngo nidukomere. Amen, haleluya. Ibyatwubaraye hejuru nawe aje kubyubararaho. Amen, haleluya. Amen. Uzi ko bakubarara hejuru ugashaka ntubyare. Yego. Amen, haleluya. Uzi ko bakubarara hejuru ugashakana n'umugabo wawe mukabura amahoro. Amen, haleluya. None wewe ukibaza ngo byagenze bite ko nashatse umugabo mukunze. None ibi ngibi kandi ni ibiki? Amen, haleluya. Amen. Naho hari ibyakubaraye hejuru. Hari ibyubaraye hejuru y'urugo rwawe. Hari ibyubaraye inyuma y'inzu yawe. Hari ibyubaraye ku buzima bwawe. Amen, haleluya. Ariko Uwiteka ari mu ijuru abonye ibyubaraye ku buzima bwawe, abonye ibyubaraye ku buzima bwanje, abonye ibyubaraye ku baduteza amatwi. Uwiteka aravuze ngo arahagurutse araje natwe bigiye kubarara tubigende hejuru. Amen, haleluya. Amina. 2021 hari ibyatwubaraye hejuru. 2022 hari ibyakubaraye hejuru. 2023 hari ibyatwubarayeho. 2024 niko byagenze. 2025 bitwubarayeho. Amen, haleluya. Ariko 2023 Uwiteka aje kubyubarika hasi nawe ubigende hejuru. Mana ishimwe. Ntabwo uri kubyumva. Oya ndi kubyumva ndigufashwa. Amen, haleluya. Amina. Wibutse nimba hari ico kubona Uwiteka yubaraye hejuru ngo kikubera ikimenyetso muri uyu mwaka. Nubwo byakubaraye hejuru ariko si byose. Nta kamenyetso k'ibyiza kakwereka Uwiteka yagukoreye kakwereka yuko 2026 bigiye kubarara ngo utere haleluya. Umva rero hari ikintu Imana ikora nubwo yabigikoreye abandi ukavuga ngo Imana yishe umuzimu. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Burya Imana yishe umurozi wari waratumye abantu bubarara agapfa kamanuka ikuzimu. Icyo ni igitangaza. Ibi kwiciye umuzimu. Amen. Kubera ko yatumye abantu bubarara. Ariko Imana ikavuga ngo aba bantu watumye bubarara ndakwisherekana babunamo. Haleluya. Umva nkubwire. Amen. Ijambo ryarambwiye ngo barunamye baragwa. Ariko twebweho turahagurutse turembe. Amen, haleluya. Amen. Ni ijambo riratubwiye ngo akakanya abadufatishije ibikombe by'ibidandabirana akakanya turabirekuye mu izina rya Yesu. Ahubwo dufashe ibikombe by'umugisha kubera ko Imana ibidufatishije. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen, haleluya. Imana izatugirira neza. Ngo nkubitire umuzimu Mana. Nkubitire umuzimu. Hayiwe ngo nkubitire umuzimu Mana. Nkubitire umuzimu. Hayiwe ngo umuzimu w'amagambo. Nkubitire umuzimu Mana. Umuzimu w'ubukene. Nkubitire umuzimu. Hayiwe ngo umuzimu wo kutabyara. Nkubitire umuzimu. Hayiwe ngo nkubitire umuzimu Mana. Nkubitire umuzimu. Hayiwe ngo nkubitire umuzimu Mana. Nkubitire umuzimu Mana. Amina, haleluya. Amen, haleluya. Imana ishimwe. Haleluya.
hari umuzimu Imana ije gukubita muri uyu mwaka. Amen, haleluya. Hari abazimu babigize akamenyero, ariko 2026 ije kubakubita. Amen, haleluya. Ijambo ryarambwiye muri Ngoma ya 2 ibice 32 umurongo wa 7 ngo nimukomere mushikame. Amen, haleluya. Nubwo hari ibitwubaraye hejuru, ariko reka dukomere dushikame. Amen, haleluya. Haleluya. Amen. Hari turi kubana waburiye inzira, ariko weho komera ushikame. Hari ibyo uri kubona byakubarayeho utashobora kwikuraho, ariko Uwiteka aje kubyubarika hasi nawe ubigende. Niko bimeze. Tumbira uwo musazi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musazi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musazi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musazi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musazi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musazi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira urwo rushaka rwigize icasha, urubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musozi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira ya madani yigize icasha, uyabwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musozi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira ubwo bugumba bwigize icasha, ububwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musozi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira iyo biruhanya yigize icasha, uyibwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Tumbira uwo musozi wigize icasha, ubwira uti ndaminutse ngiye gutabarwa. Amen. Amen. Amen, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari ibiruhanya y'amadeni yatwubarayeho. Amen, haleluya. Ariko tumbira uwo musozi w'amadeni, weho ntujarajaza umutima, ntugukange, uwubwira uti ndaminutse 2026 ngiye gutabarwa. Amen, haleluya. Hari ibiruhanya yo kuburahuba. Amen, haleluya. Ariko iyo biruhanya Uwiteka arayirutiye aguhaye aho kuba. Amen, haleluya. Hari ibiruhanya y'ubugumbira babaza. Amen, haleluya. Raba n'abandi bakeneye urubyaro Yesu urubahe kubera kuri umukozi. Hari biruhanya y'ubugumbira iyo wazuka urubyaro ababyeyi bakabona urubyaro. Aka kanya nihiye abadafite urubyaro papa. Uwite ni benshi bashaka urubyaro. Aka kanya ndabanihiye Yesu. Hari biruhanya y'ubugumbira ku babyeyi, ariko hari ukuntu wazuka rituriyo biruhanya. Hari biruhanya yabunamyeho, hari biruhanya y'ubugumba baryamye bubarara hejuru, ariko ngwino utanga urubyaro. Turabizi wahaye Yesu. Hari abatwite ariko inda yanze kuvuka. Inzira wanyuze muje guhasara umwana ntago yari yatsiba. Ngwino uriture biruhanya y'urushako, ngwino uriture biruhanya yo kutabyara, utanga impinja. Rengera abantu bawe Uwite. Hari biruhanya y'ubushumeri, hari ibiruhanya yo gushaka amafaranga gagaca mu myanya y'intoki. Ngwino utange, ngwino uritura biruhanya, ngwino utanga amahoro mu miryango. Hari ibiruhanya yo gushaka ntiwumvikane no uwo mwashakanye. Hari ibiruhanya yinjiye mu nzu yabo, ngwino usohora biruhanya. Sohora biruhanya Uwite. Ingo zibuze amahoro, ariko ngwino usohore biruhanya. Yesu utabara abagaragu bawe Yesu. Amen, haleluya. Utabara abaja bawe. Haleluya. Tosibova.
do sanse tabara ubwoko bwawe uvuga ku buzima bwacu wazugahagarika biruhanya tabara ubwoko bwawe hari abambaye ubusa ibyo byababereye biruhanya muri iyi minsi rengera abasore n'abakobwa bambika Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe rengera ababyeyi batari kumvikana n'abagabo hari biruhanya mu mago wirusohora za biruhanya Mana tuzagushima nusohora za biruhanya mu miryango yacu hari biruhanya zo kudakizwa iyo ni biruhanya ngo inuha abana gakiza Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe ubwoko bwawe burananiwe Yesu ubwoko bwawe za biruhanya dufite ni nyinshi ariko Uwiteka yatubwiye ko agiye kuzubarika natwe tukazigenda hejuru amen haleluya tabara ubwoko bwawe Yesu urenganura bari kurengera Imana iduhe ibimenyetso by'ibyiza yuko hari biruhanya zigiye kubarara natwe tukazigenda hejuru ariko Uwiteka hari biruhanya yo kubyara umwana akakunanira iyo ni biruhanya zigere ku mwana wawe imuha ubwenge Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe amen haleluya ijambo nari mfite reka dusogereza aha tuzasubira ariko iri jambo rigira aho rigukura rigire naho rigushira wumva yuko biruhanya wari ufite uyu munsi wa none biruhanya ikuvuye ku buzima biruhanya wari ufite mu rugo rwawe wumva yuko isohotse mu rugo rwawe biruhanya wari ufite y'ideni wumva yuko ideni rigiye kwishurwa biruhanya wari ufite yo kutabyara uriya mwaka tuzawutangira ufite ibimenyetso by'ibyiza biruhanya yo kudashaka iyo ni biruhanya Imana uyu mwaka utarashira iduha ibimenyetso by'ibyiza yuko tuzashaka ku basore bafite biruhanya yo kudashaka bafite biruhanya yo kubaka amazu ntibashake Imana ibakureho za biruhanya bashake reka dusenge Mana turagushimye Mana turaguhimbaje urakoze yuko uduhaye ijambo ryihumure urakoze yuko hari biruhanya ugiye kudukuraho urakoze yuko hari ibyari biri kutugenda hejuru twunamuruyeho urakoze yuko umwaka utarashira uzaduha ikimenyetso c'ibyiza yuko biruhanya wazidukuyeho urakoze yuko ukuye biruhanya kurushaho urakoze Yesu ukuye biruhanya mu mago gacu urakoze yuko hari biruhanya z'amadeni twari dufite urakoze yuko utegetse nk'Imana ukazikuraho urakoze yuko ugeze ku bakobwa batashatse urakoze hari biruhanya ukuyeho urakoze yuko utugereye ku basore hari biruhanya ukuyeho hari abashatse ntibabona abana urakoze yuko ukuyeho biruhanya hari abari bari gushaka inzira ngo babone akazi babuze inzira urakoze yuko hari biruhanya ukuye mu nzira yuko ubahaye akazi urakoze Uwiteka urakoze yuko ijambo ryihumure urakoze papa urakoze hari biruhanya ukuye mu mago yacu urakoze Yesu urakoze urakoze tubaye tugushimiye ni ku Mana mbisabye n'izina urakoze papa amen aka kanya nanjye ndagusabye aka kanya wabatura abasambanyi n'izina rya aka kanya wabatura abajura n'izina rya aka kanya wabatura abasinzi n'izina rya aka kanya wabatura bibone aka kanya wabatura bishira hejuru aka kanya wabatura tosibavaya aka kanya ndihiye umurimo wawe aka kanya batura ababyeyi aka kanya batura abapapa aka kanya batura abasore batura abakobwa urakoze ndagutakambiye kubera kuri Uwera ndakwinginze urahera wicaye ku ntebe yawe ngo rurukane imbaraga n'ubukana bwawe utanga agakiza kuba gakeneye utanga ijambo ku babuze ijambo utanga amahoro ku badafite amahoro tobenestaya mago yacu Yesu tanga umutekano ndakwinginze kugira ngo buri wese umugereho amen haba bari Uganda haba bari mu Rwanda
haba mu bindi bihugu byose bitandukanye. Imana ndakwinginze kugira ngo ubature. Amen. Kandi numara kuba batura ubahe iby'imitima yabishaka kubera kuri Imana. Amen. Rengera abavyeyi. Barengere. Mana uyu muntu ufite inda yarenze igihe cyo kubyara. Murengere kandi araremerewe. Muhe kubyara. Umuha amashimwe kubera kuri umukozi w'umuhanga. Amen. Turagushimye kubera kubikoreye kuyubahisha. Turagushimye kubera kuri umwami w'amahoro. Turagushimye Yesu. Turagushimye. Dawidi avuze uko abigenza, aravuga ngo Imana yacu niya. Nanjye mbuze uko nakuvuga mwami. Ishimwe ni iryawe. Amen. Ngakomeza ubane natwe. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane kandi yabwa icyubahiro. Tugeze ku musozo, reka wese atange nimero ku buryo wakwifuza gusengana namwe yabahamagara. Ni karibu dore kuri Joseline. Ni 078 666 456 89. Mashine izimije 078 27 17 17 199.